Yes, reka twongere tubahe ikaze bakunzi ba Kigali Real News. Ni ku gicamunsi cyo kuri uyu wa mbere tariki ya 2 z'ukwezi kwa gatatu 2023, aho tugiye kuza ku rupapuro rw'amakuru akomeye ndetse bikaba byamenyekanye aho ububiko bw'amadrone ku ikote ya FARDC aho ari guturuka, ntabwo ari guturuka kuri Melchior Ndadaye Airport, ahubwo hari ahandi ari guturuka amadrone ari kurasa abaturage ku buryo bukomeye cyane, ndetse bivuga yuko ari ikibazo gikomeye ndengakamere kiri guhungabanya umutekano w'abaturage bo mu bice bya Minembwe ndetse no mu bice bigiye bitandukanye. Amakuru yamenyekanye y'indege ziri guturuka hafi neza n'urugabaniro rw'u Burundi ndetse na Tanzania. Ni umugambi ukomeye wapanzwe na Evariste Ndayishimiye kugira ngo n'ubundi icyerekezo kiva kuri Melchior Ndadaye Airport cyari cyamaze kuvumburwa, biba ngombwa yuko bakora agashya ko kuba bazitega, ariko magingaya byamenyekanye. Ni mu gihe kandi Jules Mbanza, uyu ni umugaba mukuru w'igisirikare cya FARDC, yari yaramaze kwigomeka. Ese yigometse ate? Nyuma y'uko n'ubundi byasubiwemo ihuriro rya FARDC ndetse na perezida uriyoboye magingaya atanze itegeko karundura, nataryubahiriza arahura n'akaga gakomeye. Nkundira rero ku murongo telefone turakira umuroko Informa tubwire uko situation yagoze ku mirongo y'imbere y'urugamba, umenye akantu ku kandi, ukumenye ko byifashe. Sahi ni update zituzanye rero. Mbere yuko tubagezaho updates, reka tubanze tubashimire tubifuriza amahoro y'Imana mwe mwahisemo kubana natwe. Ikindi kandi namwe mukiza bwa mbere mure munsi ya video mukande subscribe, like, share, bityo mwongere mu muryango mugari w'abadahwema kumva amakuru acukumbuye kandi yizewe. Bwana Bizima ku murongo wa telefone turi kumwe na Bizima n'ubundi nk'ibisanzwe. Bwana Bizima, wongeye kwirirwa? Ndiwe neza. Mwiriwe mute? Turamahoro. Uyu munsi twaburanye njyango network noneho zabaye amagasi. Ngabaye imbere y'ikirere si ikintu rwose, uri no kubura n'umuntu muri mu cyerekezo kimwe, urumva aho ngaho n'intera ndendero ni ibintu byumvikana. Yes, tudatinze rero, mbere yuko wenda utujyana ku mirongo y'imbere, reka tuvuge ibya General Jules Mbanza wakomeje kuderenga Perezida Kisekedi Chilombo, aho yaramwohereje mu nshingano zo kuyobora operasiyo zo muri Sud Kivu, akaba yarisubiriye Kinshasa. Magingaya amuhaye itegeko rikomeye ryo kuba yagira gute yagaruka muri Sud Kivu kugira ngo akomeze ayobore operasiyo ziri muri abice, nyuma y'uko bagiye bamwe mu basirikare kuyobora ama operasiyo ari hariya. Ukabona yuko umukoloneli wa Angola bari bahaye kuyobora operasiyo ya Minembwe yahise ahasiga ubuzima bidasubirwaho. Rero Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahise atuma ndetse anabwira Jules Mbanza kujya kuyobora operasiyo zikorerwa muri biriya bice nk'uko yari yabigenjeho yamaze iminsi itari makeya i Bujumbura ariho yateguraga ama operasiyo. Ku murongo wa telefone rero Bwana Bizima, tubwira uko imirwano ihagaze mu bice ufitiye amakuru sahiye. Yego, ndakomereza aha ngaha muri aka gace ka Sud Kivu hano mu Minembwe ikiri mu mirwano ihari ku ruhande rwa FARDC, nuko abanyangora nyuma yaho batakarije umuyobozi mukuru wabo hano Koloneli, bamaze gusa naho bacika intege cyane, kandi ubona ko babogamiwe ku rwego rwo hejuru, kuko barimo guhura n'impfu nyinshi cyane ziri guturuka ku bintu bigera hafi muri bitatu. Kuko icya mbere ni agace baje ubwabo batiyumvisha ko imirwano iri mu ntera zingana gutya, bumvaga ko ari imirwano iciriritse ku rwego babonaga ko bo barenze cyane ndetse bashobora kujya batana intsinzi ya buri munsi, ariko siko babisanze. Rero hari ikibazo bafite gikomeye cyane cy'uko ubu basa naho bari guharirwa urugamba cyane, kuko aba ari FARDC ari abarundi, ubona bino bintu babirambiwe, babihaze cyane mu bintu bijyanye na operasiyo. Hano basigaye bagenda basa naho barimo babiri, umutima umwe uri mu kuva mu rugamba, undi ugaragaza ko bariyo. Rero bari gutereranwa ku rwego rwo hejuru, ariyo mpamvu ubu
bivugwa ko mu mirambo yose iri kubonekayo ubu ngubu ndetse n'iri kugezwa Ibaraka akenshi bari gusanga ari abanyangurane. Hibazwa impamvu y'icyo kintu rero. Hamenyekanye amakuru ko FARDC mu gihe cy'imirwano iyo babonye rucakiranye kuko barabimenyereye, uburyo M23 isigaye ibarasamo muri buriya buryo barabimenyereye, bahita bakuramo akabo karenge fugikubita ku buryo izi ngabo zo muri Angola zihura n'ikibazo bikibaza ibyo ari byo bikabashobera rero, ariko bamaze gusa naho batahura urugamba uburyo rumeze bitewe n'uko akenshi batereranwa kandi bakabona bahura n'impfu nyinshi bitandukanye n'abandi. Hakaba ikindi kibazo cyo kutamenya ururimi, guhuza ururimi n'ikwasiyo bari kumwe ku mirongo y'imbere ku rugamba, abasirikare babasha kurasa ndetse b'inkomere bangora iyo bakomeretse bagira ikibazo cyo guturwa ku mirongo y'imbere kuko abo muri kwasiyo baba batumva ururimi rumwe, babasha no kubirengagiza kenshi ugasanga bitaye ku byabo kuko akenshi baba batumva n'ururimi bavuga. Rero ni ikibazo gikomeye cyane kiri kugaragara mu nkomere nyinshi bafite ndetse n'impfu nyinshi cyagenzuwe n'ubuyobozi bwabo, baje gusanga ko hano operasiyo ziri kubera hazirimo ikibazo gikomeye, ariyo mpamvu ushobora kubona hari impinduka zibayeho mu buryo bwa operasiyo muri kano gace kuri akote ya FARDC cyo kujya bagaba ibitero bakoresheje abasirikare bo mu gihugu kimwe, apana ibya koalisiyo ibivanze irimo kategori zigera muri 4 cyangwa 5. Rero urumva ko abari baje nk'abatabazi muri iki gice barabogamiwe cyane bikomeye, ubona ko ari ikibazo cyane cyane kibahangayikishije muri iki gice cya Minembwe. Reka dukomeze n'ubundi muri aka gace tukiri mu Minembwe, ahangaha koalisiyo n'ubundi FARDC muri ibi bice aho yasaga naho irwanira muri Gakenke, Birarumbiri na Bidegu. Ahangaha n'ubundi imirwano uyu munsi uhereye mu gitondo niho yasaga naho iranzikiye, ariko habaye ikibazo cyane n'ubundi kisa n'iki cy'uko hano ingabo za FARDC bicyambikana zakuyemo akabo karenge rwose barerekera ku buryo ubona ko ari ikintu kibajijwe cyane kuri M23, ibintu bisa naho bidasanzwe bigaragaza ko ashobora kuba FARDC hari ikibazo kidasanzwe kijyanye no kuza muri iyi mirwanire, bashobora kuba bari kujyana muri operasiyo batabyumva cyane bitewe n'uburyo uru rugamba rusa naho rumaze kubarambira ku rwego rwo hejuru muri iki gice cya Minembwe. Bikavugwa ko aha hantu rero hari impinduka cyane ku ruhande rwa M23, bashobora gukora akazi gakomeye hano bijyanye no gucika intege cyane kuri FARDC, ubona isa naho ibintu yabivuyemo kandi ubona ko hari buze kuba hagasigane k'izi ngabo z'ibihugu, batangiye kwibaza cyane ku Barundi n'Abatanzania impamvu bajya mu mirwano FARDC isa naho operasiyo yose ari abarwayi badashaka kujya ku rugamba kandi ubona ko aribo ba nyiri igihugu batabaye. Rero ni amakimbirane ariyo cyane ubona akomeye ku ruhande rwa koalisiyo, ubona hari buzemo gutanga ikintu kitari cyiza, ariyo mpamvu ushobora gusanga umuyobozi w'iki gihugu cya Congo FARDC Antoine Tshisekedi afata umwanzuro wo kohereza generali muri kariya gace kugira ngo abashe kujya kureba ibi bintu, ashobore kuba hari amakuru bafite raporo yabyo, kuko ubona ko ari ibintu bisa naho bigaragara nabi cyane ku rugamba kandi bituma batabasha kubona intsinzi no kwihagararaho nk'uko bisanzwe. Reka tujye kuri iki cyatangajwe n'umugaba mukuru w'ingabo za M23 Generali Makenga, atangaje ko yari amabwiriza yatanze yuko nta kindi kintu akeneye kumva gishobora uretse gusa naho bagura ibikorwa n'imirwano ku rwego rwo hejuru, bakagaba ibitero byagutse mu buryo bwo kurengera abasivili bari kuraswa muri kariya gace ka Minembwe ndetse no mu tundi duce twose twa Nord Kivu. Ubona ko iyo FARDC igabye ibitero akenshi igaba ibitero by'ubuhumyi, ubona ari byo kwangiza no guhemukira abaturage cyane cyane, ariyo ntego bafite ubu, kuko guhangana n'ingabo ubona bisa naho byabananiye biri kubagora. Rero ibisubizo bakajya kubishakira mu buryo bwo kubaca intege bangiza abaturage bashinzwe kurinda. Rero we yanzuye abasaba ko nta bintu byo kurwanira
mu gace bagenzura cyangwa kwizenguruka, ahubwo bashaka ibitero byaguye bifunguye ku buryo babasha kurinda abaturage bafite intera barimo, nta kintu cyo kongera kubahungabanya nk'uko muri iyi minsi itambutse bari guhura n'impfu zitandukanye bitewe n'ibitero bya drone. Reka duse n'aberekeza muri Nord Kivu Masisi, kuvaho M23 ifatiye Gatoyi yose, ubu FDLR na FDLR, FRDC ndetse n'ira coalition bose bari kumwe berekeje za Rineka ndetse no mu tundi duce tw'imbere, basa naho barimo kuva muri ibi bice cyane, ubona ko hari kwibazwa impamvu cyane iyi coalition yemeye gusa naho itakaza iki gice cya Gatoyi. Urabona ko ni secteur nini cyane ku buryo bushoboka rwose, kandi haririmo kavaringi yo ku rwego rwo hejuru, ubona ko buri wari we wese hano Gatoyi atapfa kuvamo mu gihe arimo. Ariyo mpamvu ubona byagoye cyane M23 gufata iyi Gatoyi kubera uburyo iteye n'uburyo iremye. Rero bikaba biri gutungura abantu kuba iyi coalition yatakaje iyi secteur yose, ikaba yerekeje muri iki gice yagiye mubona ko kidafite ubudahangarwa bw'ubwirinzi mu mirwanire aho batakaje. Rero ubu nicyo kikwereka ko yaba ari amarembera ya FARDC muri iki gice cyo kubusa naho bagiye kugorwa n'imirwano cyane, kuko uduce tw'ingenzi ubona ko basa naho batwambuye cyane, batwambuwe kandi badutakaje ku rwego rwo hejuru bijyanye n'ibirometero bagezemo uvuye muri iki gice, ko no kukisubiza ari ibintu byabagora cyane bikabatwara n'igihe. Hari amakuru agarukwaho kuri iyi nkuru yabaye ejo ndetse n'igitondo cy'uyu munsi y'iraswa ry'izi drone zarashe ku kibuga cy'indege Kisangani. Iravuga ko amakuru atangwa n'ubutasi bwa FRDC bwatanze amakuru asa naho ari ikinyoma, avuga ko ahubwo bahanuye drone za M23 muri kariya gace batigeze baraswa nazo, ariko iki ngiki kikaza kunyomozwa na guverineri w'iriya ntara Topowe, wavuze ati drone twarazirashe ariko ntabwo byaduhiriye, hari enye twarashe ariko 7 zabashije kugera mu gice cy'ububiko bwa drone ndetse n'ibindi bikoresho biturika byateje igikuba cyane muri aka gace turimo, ariko ntacyo tutari twakoze. Rero aka kantu ko kudahuza biravuga ko cyane Antoine Segeti yabishakujeho ku rwego rwo hejuru, ku buryo harimo abashobora kuza gusa naho babizira, kuko yavuze ati iyo raporo itangwa n'urwego rw'ubutasi ntihuze n'ibyabaye. Ni ukubera iki? Baranga ko menya ukuri, kandi ari we muntu wakamenya ukuri kugira ngo barebe ibihinduka muri kariya gace. Rero urumva ko ikikwereka ko bageze ku rwego rw'uko ibibazo bibabanye birebire ni ukudahuza mu maraporo atangwa ndetse na operasiyo ziri gutegurwa. Urumva ko byanze bikunze agiye kujya agira ikibazo cyane cyo kugenzura imirwano mu gihugu hirya no hino, bitewe n'ubwoba bw'abayobozi banga gutanga ripoti z'ukuri kubera gutinya yuko babazwa impamvu byabayeho, ariyo ya mpamvu ivuga ngo kuki ibi bitero bya drone byabashije kwinjirira hariya hantu, kandi mu gihugu cyose ariho hantu hari hashyizwe ubwirinzi bukomeye cyane bw'uko nta muntu ushobora kuhavogera bitewe n'ibikorwa byahategurirwaga. Yego, amakuru yo muri kiriya gice ndagira ngo ubwire ko ari aya yari ahari nari mfite, yaba mbaye nko gusubiza ijambo. Bwana Bizima Nkundira, turebe network yamaze gusa nkaho ivaho, ariko Nkundira turebere hamwe ko situation ihagaze ndetse umenye akantu ku kandi k'ibikomeje kugenda bigaragara, ka drone ziza gutera kugaba ibitero muri ibyo bice bya Sud Kivu. Biravugwa ko ndetse byamenyekanye ko ziva muri iriya kote iteganye n'icyambu cya Baraka, bivuga ko n'ubundi ari muri ya bice by'epfo mu burengerazuba bwo ku kibuga n'ubundi cya cy'indege cya International Airport Melchior Ndadaye. Izo drone mwebwe mu cyerekezo cyanyu haracyari iminsi bivugwa ko ihuriro rya FC ryavumbuye kurasa drone. Magingo aya izi ni gati ki wowe ubasha kubona uko situation ihagaze?
yego ni ibintu bishoboka yuko ishobora no kubikora, kuko buri ari we wese twese hano twibazaga ko byanze bikunze kiriya kibuga cy'indege cya Bujumbura ariho ibi bikorwa byose bikorerwa, ndetse tunazi neza ko ariho ziriya drone ziza ziturutse, kuko n'ubundi icyerekezo cyazo iyo ziza akenshi ku bazibona mbere ziba ziturutse muri kiriya cyerekezo cyo hasi cya Tanganyika, ubona ko byumvikanaga ko zituruka hariya ikibuga cy'indege Bujumbura. Ubwo rero hari ahandi habonetse, urumva ko habayemo amakenga no kugira ngo base naho baha ubudahangarwa n'ubwirinzi n'amahoro y'ikibuga cyabo cya Melchior Ndadaye, ku buryo kidashobora kuba cyagabwaho ibitero bitewe n'uko hariho zidahagurukira, akavuga ati baramutse banakurikiranye aho ziva basanga atari kuri iki kibuga, wenda bakirasa ntabe hakwangirika ikibuga cyacu bakarasa aho zihagurukira. Rero ayo makuru ntiyari afitwe, ariko uko bisa kose ntago izi drone zimaze kwangiza byinshi no kwica abaturage benshi muri iki gice cya Minembwe. Ntabwo bizarangira gutya gusa rwose, ayo ni amakuru atangwa kandi n'impimbitsi bababurira buri munsi. Bizarangira hari ikintu kibabayeho cyane, kuko ntabwo bibaho kuba wakoresha drone mu birometero bingana kuriya ugera hariya kandi batabuze uburyo baharasa. Hari n'ahantu barasisha imbunda batiriwe boherezayo drone kuko ni bugufi cyane. Yes, nkundira ngushimire nkwifuriza amahoro y'Imana Bwana Bizima. Yego, urakoze cyane nawe. Namwe bakunzi bakadasohoka ba Kigali News, reka tubashimire twihanganisha abarwayi n'abari muri zone y'intambara. Imana ikomeze ibane namwe.